yingisa mangwa yi pfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Dr Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Salvation is the hustler man. Yeah, double D, Wapakit, Umbeni na bade, yeah. Umbeni na bade. Umbeni na bade. Mena vuma sifumela swil. Maracuduma swini love men. Umbeni na bade. Endeni switwile benata ya men. Maracune funa mi swi love ngwen. Umbeni na bade. Meta konzelela ni kongela men. Ikuna switiva meni ranzitela. Umbeni na bade. Sele nkarinyana kutabusa men. Hey, mwina mgavileli meni hasla men. Umbeni na bade. Unanga inzaka ya mena. Meni tekele vatswari va mena. Kufuma aka mana mena. Timaka to chaya itapapa mena. Mani tivi na mitsu na yengwe. Nihlangane hava mireni. Meni tirisa kutsemba ka meni. Xikwembu tatana hingisa swerela. Meni komiwe hi voko ra simbi. Kuve khambule u famba hi nsimbi. Endele swinene swa beriwa mandla. Meno navela ni nge hi yahiva. Meni fambela kule na mona. Ende ni rhandza ku pfuna van'wana. Mani sungulo va sola ende ku chansa hi nyiko ya mina. En'wa bakiti tsinela halena we i tiva maxangu ya mina. Va swi tiva hi tlela hi xinkwa mara i alisemela ka mina. Vona namuntlha hi kurisa tiko leswo tala se ho hlambanyisa. Marito ya wena ya ni tiyisile oku ezala phela wo tlurela. Ni sweka khavichi, sweka khavichi loko ni haxa wena wo gobela. Ntombi ya ku xonguvekile rito nala wa wena i nala wa mina. N'wana wa mina i n'wana wa wena. Mani wa wena i mani wa mina. Loko ni xava movha i wa wena. Sati wa mina i sati wa mina. Mena vuma swi pfumela swilo mara kuduma swini love mina. Umbeni na bade. Endeni switwile benata ya mina. Mara kune pfuna mi swi love ngwena. Umbeni na bade. Meta konzelela ni kongela mina. Ikuna switiva meni ranzitela. Umbeni na bade. Sele nkarinyana kutabusa mina. Hey, mwina mgavileli meni hasla men. Umbeni na bade. Yes, it's too late to make it, but it's early to try. Vergonya xiganga swihlola xirele ni nge heli mali. Kumbe nga endla kani ivi ni endla kaya. Ni ikarinyana va karhi va hi sandza. Leswinene na swi lava ko va ku na pfumala. We hosi wo ni tsan'wa swi tsakisa valala. Se hleketa no la kumbe ta wisa maxanga. Phela ndlela ni nga dya kumbe tsakisa rixaka. Leri puxa fanda presa go uka u tirha u tshika ku tlhe. Vutomi i njiphi ko nga swi bakela. Nga tleli hasi va ta ku rayetela. Loko swi tika tshemba xikhongela. Ni ri hasi lo nga languti khela. Tirha matimba ta kuma hakela. Hakela chali hlungwane u belela lwangu. Soli Makamu a xilisa vanhu. Michave xi hlekisa vanhu. Se Makimene a korisa tiko. Vilavila u pfuneta vanhu. Maki manghena u ntsumi ya mina. Vile Pitori ni ye ni ya fika. Pheshi rimani i n'winyi wa nsimbi. Mena vuma swi pfumela swilo mara kuduma swini love mina. Umbeni na bade. Endeni switwile benata ya mina. Mara kune pfuna mi swi love ngwena. Umbeni na bade. Meta konzelela ni kongela mina. Ikuna switiva meni ranzitela. Umbeni na bade. Sele nkarinyana kutabusa mina. Hey, mwina mgavileli meni hasla mina. Umbeni na bade. Mena vuma swi pfumela swilo mara kuduma swini love mina. Umbeni na bade. Endeni switwile benata ya mina. Mara kune pfuna mi swi love ngwena. Umbeni na bade. Meta konzelela ni kongela mina. Ikuna switiva meni ranzitela. Umbeni na bade. Sele nkarinyana kutabusa mina. Hey, mwina mgavileli meni hasla mina. Umbeni na bade, yeah.
mina botsoli mina Tsonga queen _ n'wana tate hi sweswi vanhu va ni tivisaka swona kwala ka TikTok n'wana tate a yi la ku vuliwa a yi rombi n'wana tate yo ve yi ni twisa xindlalani mara vhele ni dume hi ku gimba ve ri ni xihimi ni xigimbi ni xiphatluli gimbist hansa liya hinkwayo hi mina. Ile ka G1 so le Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla namuntlha la amoyeni hi na swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi ya pfupfula munhu aka app liya va yi vitanaka ku ri hi yona TikTok hi ta mi tisela vona kwala ka G1 so le Makamu YouTube channel. Lava i Tsonga queen ka n'wina mi nga va tiviki so to tala hi vona mi ta va mi kha mi titwa kwala Tsonga queen. Xo sungula kombela mi rhanga mi amukela va seketeri va G1 so le Makamu channel mi tlhela mi amukela na vaseketeri va n'wina lava va nga ta va ta vona interview leyi. Na mi amukela namuntlha ka channel ya G1 ya so le Makamu na n'wina mi ni seketelaku na mi amukela swinene ni khensa ku va mi tune in and hayi swi kahle ku va mi tune in hi ku mi ta hi tivanyana ku antswa ka siku ra namuntlha and hi khensa hi tlhe appreciate support ya n'wina hi masiku hinkwawo na mi amukela. Alright Tsonga queen hi n'we mani Tsonga queen a ni mi swi veki kahle hayi mina botsoli mina Tsonga queen _ n'wana tate hi sweswi vanhu va ni tivisaka swona kwala ka TikTok n'wana tate a yi la ku vuliwa a yi rombi n'wana tate yo ve yi ni twisa xindlalani mara vhele ni dume hi ku gimba ve ri ni xihimi ni xigimbi ni xiphatluli gimbist hansa liya hinkwayo hi mina mara Tsonga queen i ntsakisi ebeneza wa ka Mhlanga na kwalele ka Mhlanga hi laha ni nga tswaleliwa kona ni nga kulela kona va hi pfune swinene va hi hosta va kwala mutini walowu hi ku vhele a ni tshami kona mina ni tshama hala ka Malamulele mara keni hi swona sweswo a ni tivi ku na swin'wana leswi mi lavaka ku swi tiva hi mina. No swi right leswi mi nga swi vula up to so far hi byeleni la before hi tlhelela ndhaku hi ya twa ku yini ne a hi rhangeni nghena laha ka ku gambist ne ku na vanhu lava va ku va dume hi swo karhi aka social media TikTok i social media ne hi fanele aka social media mara mi kuma ka real life a va xiswona mambeya ne ka real life mina na mbeya botsoli na mbeya swi ni hlekisa hi ku loko ndzi ni vulavula hi ku mbeya na swakudya a swi hlweli ku ni byela n'wana ku a ni kumela nyana xin'wana xo phatluni na loko ni tikuma ni dume hi leswiya a ku ri swilo leswa swo ni ti vutisa ku ni nga ndla yini mara ka TikTok a ni maka vo ka TikTok ku na swo tala ngopfu swona leswona no ni nga ndla yini one thing ni ku swa ndla ni ndla swa original leswi nga na vumina ni rhandza ku sweka ni rhandza ku dya so loko ba combo yeyo u mixa na voice wa mina rin'wana tate ka tsakisa. Why miri wo kenyama mone swi vutisa hi xibibele why miri wo kenyama mara mi kha mi dya swona why swakudya swi ya dzongweni ni tshama ni kha ni vula ku loko munhu yingisela kahle ntlhari yini mani se ku na lomu swi ya kona kumbe xana a swi kona lomu hi twisaka swakudya swi tala ku ya kona mara ku na lomu swi ya kona kumbe swi tala mi tlharisa hi vuswa hi vuswa
vuswa bya tlharihiso Yeah. ni ri dyanani ho Okay. tikuma i ri kahle a hi tlhelele ndzhaku hi ta tlheviya hi ta fika la ni tala ku vona timovhi to tala ta tihora loko yi nghena yi rhanga yi tlanganyana ku fa munhu se mi kota ku swi vona ku laha a ku yiwi se va komba van'wana va kha va ya mi ku a ti ta vuya that's why a hi rhangi hi ta kopfola hala makumu se hi tlhelela masunguleni mi wa rini ni wa 1991 okay hi ti 21 ta January a ku na lembe leri munhu a nga ni fowuneli kwa ku happy birthday wa swi tiku January ta ku vo next year and a yi nge cinci ta tshama yi ri ka January so na 30 years leswi nge ti ta no va ximunhwani ni mvana mara mi ngheni ka 30 hi kwele loko va ku munhu u kula kahle va vula leswi ha na 30 alright mi ni komba ka 14 ne a ni kombela lavaya va ni komba ka 14 ni rivele ku khoma nkarhi wa hina se ni nga ta ka ni nga swi voni ku break ya hina yi fikile Tsonga Queen mi dyondzi kwihi xikolo a mi ri munhu wa njhani a xikolweni loko ri ku ma ha swi tsundzuka na swe le primary mi nga hi byela na swona mara if a mi swi tsundzuki vhetani mi dumela ye le high school mi yi tsema ka grade 12 mi nge se ta haleni mina ni dyondze a khanyisa vutomi bya mi hinkwabyo kahle kahle a ni ri munhu luwawo ni la kusuka mani ya dyondzanyana kun'wani kumbexani ni ri kule nyana le kaya but nakona ku ni pfune ngopfu hi ku education ya kona a yi ri kahle swinene a khanyisa hi le kwihi hi hala ku ya ka Makwaxanyana okay ku na xikolo xin'wana va ri khanyisa education center hi laha ni nga dyondza kona xikolo kusukisela primary kusukisela ka 1 ze ni ya fika ka 10 but before then I think ni dyondzi Venda xikolweni xin'wana nyana xa Christian school papa mi hi mfundhisi okay surprising va nga ri kona a ni va byele ku va vuya va ta tshamelela kwala mara na swi teka va ta hi disturb mara a va kona and ni dyondza ka Christian school ya ni ya khanyisa ni ri ka 1 ze ni fika ka 10 a ni ri munhu un'wana wa vanhu mani ni ri munhu wa social a ku na ku a ni na tichomi from primary to high school ni ri munhu wawo loko ni kha ni vulavula vanhu va talela hi mafenya va ta va tsaka so ni nga swi twisisi ku njhani yeah se xikolo a ni xi rhandza sweswiya mara a ni rhandza ngopfu ku huwa more than xikolo a wo ya hi ku vhele i boheka ku ya xikolweni na mi twisisi ni tsakisiwa hi ku mi le ku proveni ka point leya mi nge te se mi le ka 30 mi mfana ni mi twa la loko mu ku kusuka ka 1 ku fika ka 10 i grade 3 ku fika ka grade 12 mi nga swi vuli okay mi twanga ku vutomi bye le high school byi ngheneleli njhani aka vutomi bya n'wina lebyi mi nga ka byo sweswi byi hoxi yini byi hoxe swo tala hi ku ni vuye ni hlangana na vanghana van'wana va kahle ngopfu lava na vona a va tikuma va rhandza xikolo mi kuma ku as much as a ni rhandza ku huwa va tikuma va hi motivatana ivi se hi tikuma hi ri tertiary hinkwerhu hi dyondza hi phusha xikolo ni dyondzi nkarhi wo leha ngopfu kwa munhu loyi a ni tivi kumbe va koho van'wana loko mina ni dyondza ni vuye na tertiary mara mi te ni nghena ka matrix a ni swi tivi ku ni ya jampelani ka tertiary ni vuye na tertiary ni ya vets ni endla media studies ni endla psychology media studies i swilo leswi a ni swi rhandza swinene that's why na loko ni endla content ya ka va TikTok na va yini a ni hlupheki hi mhaka ku na swi kota ku hlayelela ku vanhu va tsakisa hi swa so u languta ti-analytics ta wena u ku vanhu va tsakisa hi leswi endla leswi if they love it you do it more sweswo taniya that's why mi kuma ku kumbe no va na favor yo rhandziwa ngopfungopfu ka TikTok mara vanhu va ni tsakela swinene va ni tsakela swinene plus a ni munhu wa tinyimpa ni munhu wa swo holova va ni kota swinene loko ni heta ni ya mahlweni phesiwa psychology honors masters sweswo taniya ivi ni heta ni va psychologist ni munhu loyi a tirhaka ti-university ni le vets ni tirhini ni le university leyi ni tirhaka ka yona ni nga ta ka ni nga yi name sweswi mara ni tirha na vana va xikolo ni munhu wa for the sake ya lavo lawyer se no va clear yeah so mara xikolo ni vuye ni tikuma ni kha ni xi rhandza ku ve a ni nga xi rhandzi ngopfu loko swo sungula mara ni swi vonini ku swi kahle ku rhandza ngopfu xikolo sometimes hi ku hi hanya ka misava leya yo swi ya swi kha swi cinca mani swi ya swi kha swi cinca loko nga dyondzangi xikolo masiku lama swa tikanyana ku u va independent u kuma ntirho lowu wena wu tsakisaku hi ku na mintirho ya kala khale hi kha hi ku government a endlela swilo mara sweswi u fanele u yima u ti endlela sweswo taniya
so xikolo xa pfuna hi mhaka ya ku xi pfuna ku munhu a kota ku va independent mo vava munhu na yena ende ncatini ni catini na yena munhu that's why ku na minkarhi yin'wani mi ta kuma ni mbale ring vanhu va sungula ku you're married why mi nga yi rambani like namuntlha a ni na yona ma swi vo hi mhaka ti-sanitizer na swin'wana na swin'wana mara a ni swi tivi no twa nga ri a hi swilo leswi swo ni fanele ni ti explain relationship ya mina is not based on ka ring mara ka van'wana it's very important a ni ri a yi na nkoka and na le ka mina yi na nkoka yi na nkoka mara a hi swilo leswiya swo mara ni catini man catini I'm married to Mr. Maluleke. Alright, hi twini ya Mr. Maluleke ne mo hi nga ingheneleli ngopfu hi mhaka ku a hi vona va nga ka interview mara tsaka loko va ri kona a na lava ku vutisa ku va ri yini loko mi va mbona mi ri ka TikTok a va gunguli ku na nchumu a hi munhu wo gungula Mr. Maluleke munhu wa supportive ngopfu and a hi timhaka ta TikTok ntsena loko swi ta ka vutomi bya mina na swilo leswi ni swi lavaka a ni tivi loko ku na leswiya swo va ku a ni swi tivi ku xichangani va swi vula yini leswiya swa ti-cheerleader leswiya swo munhu a ku tlulela hayi Mr. Maluleke munhu un'wana wo i va ri la like he wants ku swilo leswi ni swi tsakelaka swi humelela so it's like loko no ya live maybe ka TikTok the first person a nga ta fika ka live ya mina i Mr. Maluleke va ta va tshamile mara hi munhu wa social media hi munhu wo commenta so i swi swin'wana swo na swi appreciate swinenenene ngopfu sweswo taniya okay i mhaka ya kahle swinene mina ti-followers tingani I think in a 115,000 115,000 mi va kume yini vanhu lavawani ni tiva vanhu vo tala ngo khale va ri ka TikTok vana vo ma 1,000 vanhu loko u ndla content leyi yi va tsakisaka va ta ku follow a swi bohi ku ni kombela ku followiwa sweswo taniya a ni ri mina ni follow vanhu lava ni kombelaka sometimes va koho lava vo ngo ni kombela ku followiwa mi kuma ku munhu wa ku support wo ku rhanda u hela u n'wi follow mara one thing I know i ku loko no ndla video yi trenda na ti-video leti mi kumaku ku ti na over ti-million views ti na vo 50 something thousand wa ti-likes that's na ti-likes ta mi ti tshame ka vo 1.2 million sweswo taniya people love the content so every time ni drop a video and then vanhu va yi tsakela va yi like ku ta na ti-followers vanhu va sungula ku follow so it's not ku you go looking for the-followers ti ya ti kha ti ku follow and the word of mouth yi tirha ngopfu a hi swi tekeni ku ri na munhu un'wana ku fana na la Giyani i vanhu lava vo loko ku ri na thicara ri vone swin'wana ri komba rin'wana i vanhu va ni follow and ti-followers ta mina i variety ya vanhu kusuka ka swihlangi ku fika ka vanhu lavakulu so hi mhaka content ya mina yi friendly ngopfu content ya mina yo tihlekisela content ya mina yi ku sweka vanhu van'wana va ta dyondza ku sweka vanhu van'wana va dyondza swo hambanahambana so hi swo swi nga ni fikisa kwalaya a ni tivi ku ni yo ndla yini mara one thing I know i ku loko ni sungula ku va mina ka TikTok ku tlula ku ndla swo imitate swilo hi kona ti-akhawunti ya mina yi nga kula swinene mi rhangi hi swin'wanyana before sweswo ni rhange hi swo tala ngopfu u yimbelela u mimika u acta sweswo taniya ivi ku va na siku rin'wana ni heta ni ku ni nga ndla yini mara xi fambelana na mina tsundzuka siku ra kona hi kona content ya mina yi nga teka direction yin'wana yo hambana na u vona na hi ti-views loko u dropa video sweswiwa yi ta va already fana to ni drope video yi ta yi ri fike vo 40k views already just like that but it's cause when you do yourself u ndla wena swa hambana na ku imitate swilo cause ku na van'wana va nga ta swi endla ku antswa mara loko ndla swa wena ku ha munhu loyi a nga ta antswa ku tlula wena i kha i ri original wena u va u ri original na mi twisisa so n'wi mi ri yini lava va ku va imitate n'wina sweswi mi twa se na G1 loko mi nghena ka TikTok ya mina ni ka ni kun'wana tato hi busy loko se mi hlangana na swona leswi swa ku tani mi swi vona loyi u kopela mina leyi hambi leswi a nga cinca laha na laha mi nave va ti-blockela account or mi ri yini hi munhu wo tani a ndzi tshama ni navela ku munhu a blokeliwa account one ni twisisa ku swi swa kahle G1 swa kopeliwa
Okay. And u fanele u va trendsetter la misaveni leyi u faneke loko u ndla swilo swi naveliwa hi vanhu van'wana loko a no ndla swi sweswi ni swi ndlaku ni nga voni na video na yin'we vanhu va kha va kopela and it's not like a ni ti voni to tala tin'wana na reactor sometimes na ti dueta sometimes na ti like sweswiya swo taniya hi mhaka ku swilo loko u kha u endla swilo swi fane swi va na lava va swi langutaka va swi tsakela loko na ha ku sungula ku swi vona ku na lumbilwana lun'wana hi ku vhele minkarhi yin'wana ximbilwana xa vavele ni ku yo leswi swi tikomba ingaku swa mina ku na lo a nga ni nyika credit ivi ni heta ni ku mara you know what na loko munhu a kopela u ndla exactly leswi wu nga ndla so ku haku u ta ndla a ya mahlweni content ya mihi yi kha yi cincacinca hi masiku hinkwawo ku haku ni ha storyline and hambi ni ri ku dyeni yes na hi man but I'm telling a story u kusalayo na loko mi ri ku dyeni madya mara mina madyelo leswi mi lava ku swi vula loko mi ri ku himeni mahima mara mina mahimelo a hi khomeni kwalani hi nghenanyana mavhengeleni a kha a vuya hi le ka Jiwani Soli Makamu channel ve ri nga ha kombeli ku followiwa se mo hi nga kombeli ku subscribe mi ta titwela hi n'wexe Juwas on the beats. Chest Computing and CCTV Installation. Vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa CCTV, graphic design, branding, networking na programming, ku xaviseriwa ti-laptop na tikhompyuta hi tlhela hi ku lunghisela. Swi nga heleli kwalani, tihlanganise na hina eka nambara 073 439 2724 kumbe 073 807 5252. U nga rhumela marungula eka WhatsApp eka nambara ya 081 778 3992 kumbe u rhumela email eka chestamayana@yahoo.com. Ndzi te them Chest Computing and CCTV Installation go vule hosi. Aye, hii ni Tsonga Prince la milangutele channel ya Jiwani Soli Makamu na mranzi wena swikutlaka wena swikumamanzaka wena swikuyevulaka wena swikusweka Juwas on the beats. hi vuyisa sweswi mavhengeleni hi le ka Jiwani Soli Makamu channel mina ku ri mina Jiwani Soli Makamu wa kona lavawani ku ri lava va nga kusuhana na Jiwani Soli Makamu hala ndhaku hi na lo a nga ku xuteni ka Jiwani Soli Makamu lavawani mi nga ku va voneni i Tsonga Queen n'wina ma ha ku fikaku loko se leyiwani ya live yi heleni mi ta rewinda mi ya sungurisa a masunguleni mi ta kota ku twa to tala hi vona va kumeka aka TikTok hi van'wanyani va vanhu lava ka Matsonga va nga na ti-followers to talo so ina vona namuntlha la hi byeleni la Tsonga Queen ne mi navela onge swilo leswi mi swi endlaka ka TikTok swi nga mi yisa kwihi kumbe mo byela mi lava ku swi helela kwalani kha ni entertainer vanhu i question ya kahle ngo yale and i swilo leswa swo ni faneke ni tshama hansi ni dyela marhambu ma nhloko mara na tilava na mina ku fika kule no ka ni nga swi tivi ku kule ku fika kwihi
ku na swilo swin'wana swo commentator ni swi endla kahle ngopfu loko no sungula ku commentator hambi ni vulavula hi xinkwa mi nga ze mi ku ni vulavula ni ku twi xinkwani lexi kumbe ni ku twi vuswani lebyi na swi vona vanhu va kha va ku why u nga advertise swilo na ti vona ni kha ni fike kule hi mayelana na swilo swo tani so a ni tivi ni ta ku hi ka xihanimoya kumbe ni ta ku kwihi mara just ku content ya mina yi kula sweswo i swi serious ngopfu leswi mi nga ku swi vuleni ne a hi swi sunguleni so hina laha ka G1 Sole Makamu channel hina lava va hi endlelaka ti-advert va tirhisa voice ku fana na n'wina va ri i Theo Mafuyeka a hi endleni ku lava va nga ta mi lava va ta endla ti-adverts hi ta va nyika nambara ya n'wina mi va charger ivi mi va navetisela hina hi va tlangela advert ya vona ni xoko hi swo swi nga ta endla ku na lava van'wanyana lava va nga le henhla va faneke ku va mi teka va mi hoxa le va swi twa voice leyiwani vanhu va le ku hi rhandzeni ka ti-adverts then ivi swi ya mahlweni hi ndlela yaleyi swi na nkoka ngopfu leswi na sweswo mi swi vulaka swi na nkoka ngopfu ni na swona loko xitweni a swa ni tsakisa ma swi vona luya loko ku yiwa breaking u ni vulavulisi ni za ni rivala ku nwa mati se swi endla nga ku no scotta loko ni nwa mati ku a ni mati vhele mara na mi twisisa leswi mi swi vulaka ne so mara sweswi up to so far ne i ncini mi nge mi xi achievini hikuva mi ri TikToker a swi humi TikToker ka dictionary se anti loko ri ku swa vulavula i ncini mi nga xi achieve hikuva mi ri TikToker swi tele ngopfu ku achieve loko ni hleketa ku achieve a swi bohi hikuva swo swa timali kumbe swo langutekisa hi ndlela yin'wana ku humelela ka munhu swa hambanahambana mata loko vanhu va hleka ku a swo ni tsakisa vuton'wi ku fanela ku ni khumba vutomi bya munhu un'wana vanhu na loko ni nga post va vula ku yo u kwihi you make my day ni download TikTok hi mhaka wena ma ti entire TikTok ku ri app hinkwayo munhu wa ti yimayima a ya download hi mhaka mina swo yini suka mara swi ni tsakisa ngopfu na appreciation yikulu ngopfu kusukusela kwalaya ku vanhu va downloada shit hi mhaka mina va ku I smile u ni endlela siku ka mina swi vula swo tala ngopfu swi vula ku ya kule ngopfu hi swona swi endlaku ku ni endla swilo leswi ni swi endlaku mara obvious vanhu va ku gifta sweswo taniya loko nghena ka va TikTok van'wani va ta ku ni kombe ku advertiseliwa yini so whether i ti-makeup na swi kota ku commentatela makeup van'wani va nyika mahala swilo hi mhaka ku na va advertisela wo tshama hi ri na tinxiya masiku lama ku na un'wana ni n'wi advertiselaka se fana ni nyika ma ni twisisi mara swi swo taniya swi kona swi ntsongo ni swi achievaku mi kuma ku na swona based ku vanhu va rhandza swilo leswi ni swi endlaka mara xo sungula lexi nge le mbilwini ya mina i ku munhu un'wana u titwa njhani that's why I do the content that I do na loko ni endla ina ni nge kaneti ku ti-likes a ti lava hinkwerhu mani ku haku u nga swi lava ku tsakeliwa laha misaveni leyi mara loko vanhu va ri na appreciation for wena ni na appreciation yin'wana yikulukumba ngopfu swi ni khoma kahle ngopfu swo fana sweswo na khensa ni lava ku kaneta liya mi nge ku ha munhu loyi a nga lava ku tsakeliwa laha misaveni ma kona lama ma kona laha ta toloveliwa mina so machansa a hi yeni ka ti-fans sesi ne ma pfa mi hlangana na tona ti-fans ta n'wina face to face ku nga ri lava va ku va mi byela hi foni ku hi ku rhandza ngopfu ku na nkarhi wun'wana ni vuyini ka Malamulele ku va na van'wani va ngata mata ka vona ni swi twa ku it's a big thing a ni nga swi tekangi hi ndlela liya swo a hi teke na hi vanhu vo a hi ku tinyadza no va munhu wa ku titsonga hati ni twisisa ku loko a misaveni u fanele titsonga hati and u nga tshuki u twa nga ri a wu hlamuleki u kule ngopfu ni twa nga ri ku na problem loko so sungula ku kundla sweswo taniya mara ku na vanhu va ni tsakelaka leswo swo matavata laha ka Malamulele va tlhela va teka na ti-video na mina va teka mara ni nga swi twisisi matani va languta na mhepe na ha hlamala vona na vo va hlamala mina
no kasi swi hi ndlela leyi mara vanhu vo tala va vula ku I wanna meet you one day no la ku humesa se ni va mara loko mi la ku humesa mina mi va mi tini no ka diwa va tiyini mhaka ya ku va ta holova na maluleke se mara sweswi mi nge ka dyiwa na switwisisi so miri kahle xivutiso xa mina loko na hambutisa hi ku mapfa mi hlangana na tona ti-fans a ni la ku vula ku laya a ni ku na van'wanyana va nge mani di hakerisa 40 rand ku xuta picture van'wana va ku a di pfumeli ku xuta picture mi ri yini ka lava va ku va mi xuta ti-picture or a swi zeza swi mi bora or a swi nge mi bori or swi ta mi bora hayi swa ti-picture swi nge ni bori okay ni munhu wa ti-picture na mina and plus ni tshama ni ri photo ready panish bam man vona ne mi nga pretend mi le ku ni voneni mara se swa ti-photo ne ni tshama ni ri ready a ni na ku munhu loko a hlangana na mina ni nga n'wi kholela ni vula ku ka munhu un'wana picture yeyo ku va a ri na yona i matimu man'wana makulukumba ngopfu like I said ku loko munhu a smile vuton'wini vutomi bya mi byi va kahle a ni vanhu lava voni ku ni nga n'wi hlamula ku na nhwanyana un'wana nga tshama commenta ku yo ni ku vonini u ri ka Pick n Pay kwalaha kumbe a mi xava luxinkwana ni chave ku ku tela hi ku loko non'wana a tatini le ku phapheleni ni ku hayi u nga chuhi tana a ni na problem na swona leswa swo taniya mara a ni ma swi tiva ku munhu vhele sometimes masiku ma nge fani u nga tikuma kumbe xani kha ku humelela swin'wana a vuton'wini swa humelela a swi vuli ku vhele ni ta va ni ri ready ngopfu mara a swi vuli ku hi nge teki picture mara ti-picture ku tsakeliwa no tsakela vanhu hayi okay i mani mi n'wi favor ku handle ka n'wina n'winyi aka TikTok mi yi veki kahle mo ka handle ka mina n'wini a na swi tiva a ni mi favorite ya mina hi mina na ya mina yi nga yi ri mina se loko mara o ka hi nga yi ka mina ni na munghana ve i Maness okay ni n'wi rhandza ngopfu na n'wi favor because swi swa yena first of all swi different one u tise angle yin'wana ya swilo ya matikhomelo ma vanhu loko u ya xibedhlele vanhu va hlupheka swibedhlele va chingeliwa va rhuketeliwa ku ndleka swo tala loko swo sungula swi nga ni nga ri joke swilo leswiya mara swi na education ngopfu yikulu so na n'wi favor content ya yena na loko vanhu van'wana na vo va kha va yi landzelerisa content ya yena ni tshama ni kha ni byela ku you are original ku hambane se van'wana you brought something different before na vanhu va sungula ku we ta tlanga role leyi u ta tlanga role leyi phela ma swi vona swilo leswi swi kha swi humelela ka TikTok swi humelela hi tindlela to hambana mara mi swi tiva ku no munhu loyi a khome vision leyi hi loyiwa mataku leswi mi swi vulaka ne swi fana na yini swi fana na loko mina no mo ni tshika swa ku loko ni humesa album ni ta ku volume 1 mo ni ta ku page 1 ebe un'wana a fika a ta ku activity 1 swa twala ku u yi hlekete hi mhaka page leyi hambi leswi ye a nga vula swa yena na swi twisisa leswi mi swi vulaka mi pass sometimes as ku ri munhu loyi mi swi vonaka okay munhu loyi wa kota ku ti createla swa yena ku creative ku fana na mina ni nga ta na content ya mina ifika yi nyika ti-fans ta mina mapa sometimes mi tshama hansi mu ku hi la ta endla xin'we ku na video yin'wana hi nga yi ringeta problem ni tsandzeke ku tshama ka character hi ku Maness va hlekisa va kha va ku ene xitalo loko munhu va ku wa hlekisa u va a bihile hayi a ni vulile yo taniya hayi Maness na vona va tisasekerini va hlekisa hi vuvona va ku action va ku n'wina va dya ngopfu a mi ti ta mi tshungula hi ku ni la ku ya lunchini hala tlhele vele ku funyeni strong man ni swi twa ku hambi vo yini a ku acteki ni hleka mara ni tlhe ni yi posta video ya kona hi ku sometimes vanhu lava ku landzelelaka va fanele va vona ti-behind the scenes a swi bohi va vona swa perfect minkarhi hinkwayo na sweswiya swa hlekisa hi ku a swo va ku humeleriseni xiswona so hapfa hi swi hleketa last time loko hi hlanganise swilo and one thing I like hi ku endli swo fana and ni tshama ni kha ni vula ku grace ya munhu un'wana i grace ya munhu un'wana hambi Maness va va na idea va ku Tsonga Queen ringeta ku ndla so na mina ni ku Maness loko wo ndla so man twisisa hi na relationship leyo ha swi kota ku because grace is a grace my grace is my grace a ku na ku
ku ha Tsonga queen wun'wana Yeah. misava hinkwayo a ku na ku jikelele a ku na ku loko manese vo hleketa swin'wanyana ka content ya n'wina va ta ku futhi munhu dya hi nexe va kota ku va mi pfuna va ku why u nga ande hamba vo ringeta va la ku dya hi voxe va ta fika kwihi hina hi ba swihukwani swin'wana swa sikisi swi tshamela hansi i endle ingaku wo joka so ya mara swi ka swi ya khwirini swi ya swi ya byongweni byongweni ni byeleni laha leswiya swa content na swi twisaka okay mi tshame hansi mo ku ri ya why ni nga endli something hi ku dya ne so ku dya ka hambana phela ku na ku ni fika ni teka plate ni tshama laha ni sungula ku yi marulela ne ku na leswiya swa ku n'wina mi swi endlaka swa ku yi swekiwa ku kha ku twala voice ni vula ku mi swi decide njhani ivi loko mi swi decide ni ku okay ni ta narrate kunene ne mi tlhela mu ku na ha tirhisa tone leyi because tone leyi a hi yona leyi vulavulaka hi yona a ni sweswa faneke mi kama ku ni dyondze xikolo khanyiso ku na tone leyi ya n'wana tate mara voice voice ya mina ya rasi Okay. one a ni fana na n'wina ni swi ku yimbelela okay so ku narrate hi swona maybe ni nga Swi swi nga antswa. zamaka mara loko i khoma phone i sungula ku narrate xitori i nghena ka character ina u le ku dyeni like I said i storytelling a no teka ni sungula ku dyetetela u fa u vona ku u hlamula yini ni ku entirhweni maybe ve ta hi dyeleni off scene ni ku ni yo tsutsuma ni ku movheni ni ku swibegani ya swimbirhi kwalaya ende swi yelana na leswi kumbe swi nge le ku humeleleni ma ni twisisa so voice yi nge fani hi ku loko se u nghena ka character ku teka over voice nyana yin'wani liya ya mina liya yo dubulela swilo na sweswi yi la ku sungula mayitwa yi le ka yata yi la ku n'watsekiwanyana hi mati mo titimela yi kota ku tlhela twana ni lava ku tiva lani ka maxutele a hi dyondziseni munhu loyi a nga swi tiviki swa TikTok mi sweka mi kha mi vulavuleni mi kha mi n'wana tato le ku swi frayeni or mi rhanga mi sweka mi kha mi xuta ivi se loko swi helini mi vuya mi swi tsemelela se mi vulavulela laha henhla ka maxutela ni rhanga ni hleketa ku kambe la ku vulavula hi yini a hi ngela ku sweka manina un'wana u ta ku no na ha ku sweka majenje hi khale Okay. kombela ku swekeliwa majenje yeah mavo ku na munhu loyi a nga kombela so ni ta ku reply with video ni reply ya loyi a nga kombela ku swekeliwa majenje ivi ni tsemelela se ka TikTok ku na ku u ba pause u ba play u ba pause wa swi kota ku time swilo a swi bohi u teka hinkwaswo that's why vanhu sometimes va ku u sweki nkarhi munhu vuswa a byi vupfani there is no ways ku vuswa byi nga vupfi byi kha byi fomini va pima hi ku video leyi tlanga 1 minute se va vuswa bya minute and then byi bangi hi 1 minute so u ta banyana 5 seconds for example u xuta poto u kha u chela cooking oil ani wa u ta yi vulavulela u ta rhanga ku swi cooking oil nyana ivi u heta u pause u teka mitinyala u chela kwala u xuta nyana 5 seconds kambe yi ku nyika 60 seconds futhi loko swi laveni ku 3 minutes mara TikTok yi tirha so loko ba 3 minutes munhu a nge tshami a vona content ya wena loko la ku pusha any content that you make komis futhi loko wo ba 15 seconds ko va ku swa hina swa leha nyana hi ku i le ku nyikeni recipe hinkwayo mara loko ti-video ta 15 seconds hi tona ti dumaku mo hi ku a ni swi tivi ku ho va hi ri ha concentration kumbe njhani mara na data na yini na patience a hi na nkarhi hi la ku twisaka u ri ku ndleka yini u fika njhani so ni rhanga ni xuta ni heta loko ni heta ku xuta se ni sungula ku vulavulela okay a khensa swinene ku va hi tini namuntlha hi ta heta interview ni sure a hi hetangi swin'wana swa swivutiso mara lava va lava ku vutisa swo tala se va tata ka TikTok ya n'wina liya mi nge te i Tsonga Queen _ n'wana tate mina yi rhombisi Tsonga Queen yeah _ n'wana tate van follow okay marito man'wini mo hetelela ma kuma ku na swin'wana a ni faneke ni mi vutisini se ni swi jumpini mara mi swi twa ku a ni nge suki ni nga swi vulangi va byeleni swona leswi ni nga taka ni nga suki ni nga swi vulangi i ku social media yi teke over hi ndlela yin'wana yikulukumba sometimes u va na ti-comments ti nga tsakisi but so ni vula ku ni ku swekeni ka swakudya i mani a nga rhandzeki swakudya
munhu a ta commenta swilo swo tivana na yena laya mara ni ta ka vanhu lava sungulaka swo yelana na ti-TikTok focusa ka leswi swi ku build-aku swi ku tsakisaka swa positive ku ta tshama ku ri na leswi ni swi vulaka ku i ti-negative comments sometimes the more account ya wena yi kula the more vanhu va ku rhandza the more ku vana van'wana va nga ta va ta vulavula swilo swo ka swi nga twisiseki swilo leswiya hi xitalo hi rhandza njhani ku focusa ka swona minkarhi yin'wana swi ku onhela na siku mara there is a lot u nga focusa ka swona ku na vanhu lava we love you you are good at what you do va ku va ka munghana lowunene va ku va ka mani va ka Albani why va nga ku kumi ma swisanyana sweswo taniya so a ni la ku ka vanhu i nga heli matimba loko vanhu va commenta swilo focus on what you do and do what you do and do it best vana original ngongolo loko swi ta ka TikTok a ni ringa imitate vanhu na swin'wana va seta ti-trend a ti landzelela cheka ti-account ta vanhu lava kulaka ku tivutisa ku what is happening ku ndleka yini ni nga ndla yini ku improve content ya mina that's how you grow your account man'wanyana ma cheka ti-accounts ta vanhu lava kulaka ma tlhela ma swi vona ku lexi endlaku ku va kula i yini mara mo swa matsana so valava a va vi ti-fans ta vo n'wina mi navela u nga ku mi ngo va na vanhu vangani va mi followaka loko se mi ta ku ya se la ni right hi vanhu loko no va na vo tala ngopfu hi ku vanhu va tele mara xikulu i ku na ku follow ngopfu hi vanhu va ka Gaza kumbe Machangani content ya mina i xichangani and yi na reason ku va yi ri xichangani I could have gone ni endla content leyo n'wana na n'wana wa relate n'wana na n'wana u ta ni follow sweswo swi nga endla ku hatla ku kuma ti-followers mara loko se yi va leswa swo ku na specification i ku ni rhandza ku na Machangani ma tekeriwa nhlokweni mani hi kula tanihi Matsonga ma ni twisisanyana a swi bohi ku i zama ku ti cinca wena or ku fita in vanhu van'wana va cinca va dyondzi mun'wana va ta ku I love your content I don't understand swi vula ku famba i ya dyondza Xitsonga ku i ta i ta understand the content ya mina so hayi a ni nge tiseteli nambara ni ku ni lava 500,000 ni lava million ni lava vanhu ni lava ku followiwa na mina vele ni ta va followa lava nga na content yo ni tsakisa mara a ku na limitation ya va lava va ku a hi twisisi language ya wena ni sure ku swo swi nga endla ku but majulisa yi tana leswa swa ku yena a ya kwihi okay hi hetini mara before hi famba ne ni kombe mi ndzwe ku hayi mi ti ku yin'we Tsonga Queen one Queen okay I am a queen xo sungula ni tsakisa ku ma pfumela ku mi lo tita a ni yo nyikiwa ri vito leri ni nga ta hemba no ka no va queen va ku tekani vu queen hayi Tsonga I am Tsonga one Queen I am a queen a ni nga swi tivi ku ni ku yini ko ka ni nga ta va king mavo so ku va ni tithe ku Tsonga Queen ni munhu un'wana wo a ni lavi ku ku na level yin'wana a ni princess ni queen loko a ku ri na xin'wani henhla ka xona a ni ta va ni lande xo ku Tsonga Queen vele hi mhaka ku ni rhangi ni va ni tsakisi vele ni vulini content ya mi yi cincini na mavito ma cinci se ni lava ku yi separate from mina ni ku no ntsakisi yi personally hi mina if you have to have a stage name ni vona na hi vanhu lava va endlaku swilo va na stage name u kuma ku first name ya vona hi yona leswi va swi endlaka a sa ni la ku separate sweswo swo tani mavo so the reason ye le Tsonga Queen because one ni twa nga ri I'm a queen and leswi vanhu u lava va ku treatisa swona ti treatisi swona first and foremost na kun'wana n'wana loko nge ka TikTok va swi tiva ku the queen na mina ni nge tikaneti se na vo va ni the queen mara ya Tsonga Queen ni yo sungula ni titi loko mo ku mi nge tikaneti mi swi endla nga ku i swilo leswi swa ku a mi nga swi lavi swi fana na papa yin'wana yi nga tshama yi lava ku siya vana mutini wun'wanyana yi ku ni ta boheka ku va siya kwala ka n'wina hi ku loko no famba na vo mi ta tlhela ku na tona so a khensa swinene Tsonga Queen xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa xi mi fikelelisa milorho ya n'wina na ndyangu wa n'wina mi hungasa ku ya amahlweni hayi ku khense mina swinene ni khensa na vanhu lava va nga tinyika nkarhi va vona interview leyi na vanhu lava nga subscriber ina mi te hi ku hi nga mara ma yi vona ku show yi le ku nandiyeni
pressa button yoleyo tshika ku huwa masitwisisanyana no I khensa swinene tivhidiyo ta vona a hi nge mi tlangeli tona hi mhaka ti-reason timbirhi reason yo sungula i mhaka ya ku se mi nge heyi mi ya swi vona le ka vomu ta vhe mi swi vona kwala ya vumbirhi i mhaka ku frame ra TikTok hi lera ra ku yima straight so ene hina hi endla hi leswiya swa va nge i landscape ya 16:9 ratio hi yona yi pfumelaka aka YouTube se maframe malama ma hambana hi khensile swinene aka camera a hi ri na Timothy wa ka Miyambo loko ho ka hi nga n'wi hlayi a nga ta ka a nga save swi swa hina inkomu. Salamu maito kubrana na elepentu na mushe shikwe gore kwen chako ka banta la kosoko shana me ma gotso shaka na MST chuan sore Makamu o chi shaka tama gu na ke gu matabula hika shora fakata wa ke sono ke shu o makata u sarakashi o mata o chewane Africa Tsonga kudlangu tani boy abasati kwa msisile alaba foot massage Bala bala so kufume